A jedno od glavnih pitanja koje korisnici usluga osiguranja postavljaju jeste šta će biti sa životnim osiguranjem, da li će i koliko te polise morati da se menjaju i u kom pravcu. To je ujedno i naziv prezentacije Miloša Brusina, predsjednika izvršnog odbora kompanije Sava životno osiguranje. Poštovani kolege, pre svega zahvalnost organizatorima na pozivu i datoj prilici da danas sa vama ovde podelim razmišljenja Sava osiguranja i svoja lična i tima koji mi je pomogao na izradi ove prezentacije kako bi mogli da iznesemo stavove i sagledamo kontekst COVID-19 i stanje na finansijskim tržištima i vidimo uticaj na životno osiguranje i kretanja za budućnost. Kratko, agenda, praktično sagledat ćemo uticaj pandemije na poslovanje, pogled na finansijska tržišta i sve to nekako iz neke perspektive potrebe klijenata kroz distribuciju proizvoda i pokušaj da otvorimo neka pitanja kako će izgledati život posle COVID-a, životna osiguranja posle COVID-a. Teško da ćemo uspeti da damo odgovore na sva ta pitanja, ali mislim da nije loše da ih otvorimo i danas razmenimo mišljenja. Kad bi sagledali globalni uticaj pandemije na smrtnost, mi smo pronašli neka dva podatka, to je broj registrovanih slučajeva od početka pandemije, pa po celom globusu, i broj registrovanih slučajeva u nekom relativnom iznosu. I sada je tu interesantno ovo kretanje, ove tamno-crvene boje kao ovim svetlo-crvenim i praktično upućuje na jedan zaključak, a to je da je praktično uticaj pandemije u visoko razvijenim zemljama kao što su to Kanada, Sjedinjene Američke Države, zemlje Evropske unije, snažan, da imamo veliki broj registrovanih slučajeva, ali da nešto stoji u pozadini tih podataka. To je najverovatnije obuhvat testiranja, zatim snažna infrastruktura koja omogućava ozbiljna putovanja, migracije stanovništva, ali isto tako i relativno starije stanovništvo nego što je to slučaj u zemljama u razvoju, odnosno zemljama koje su slabije razvijene. Tu imamo taj primer Afrike, gde vidimo da je situacija apsolutno drugačija. Nažalost, i područje gde su zarazne bolesti prisutne istorijski i gde su smrtnosti nešto značajno, odnosno nešto veće i od smrtnosti koju danas registrujemo u okviru COVID-a. Nije zgorega pomenuti ni takozvane COVID-0 zone ili COVID-0 geografije kao što su Kina, Australija, Novi Zeland, gde su mere borbe sa pandemijom bile snažne i praktično uspele da ograniče broj registrovanih slučajeva na nekom nižem nivou. Vidite da pričamo o preko 250 miliona registrovanih slučajeva koji su bili pozitivni. Na nivou Srbije pričamo nešto više od milion slučajeva. Nažalost, isto i broj smrti koji smo imali priliku da registrujemo prevazilazi 5 miliona worldwide. U Srbiji je to nešto preko 10.000. Ako pogledamo malo detaljnije uticaj pandemije na smrtnost u Srbiji, situacija nije ni malo sjajna. Za prvih 9 meseci ove godine smrtnost je za preko 24% veća u odnosu na isti period 2019. godine, negde oko 18-19% veća u odnosu na isti period prethodne godine. Juče smo dobili podatke za smrtnost u oktobru koji prevazilaze 70% smrtnost oktobra 2019. odnosno 2020. godine. Sve ovo upućuje na dalji rastući trend broja umrlih u Republici Srbiji, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da se približavamo zimskoj sezoni gde je ta smrtnost već sada uvek izražena kao viša. Pokušali smo sagledamo uticaj pandemije kroz skeniranje procenta viška smrtnosti u Evropskoj uniji i u Srbiji. To je ovaj podatak koji imate ispred vas. Praktično on opredeljuje broj registrovanih umrlih koliko je viši u odnosu na petogodišnji prepandemijski prosek. Vidite da uticaj nije ni malo zanemarljiv. Praktično dovodi do dva zaključka, da imamo jedan direktan uticaj pandemije na kretanje smrtnosti u worldwide, ali i u Republici Srbiji, i to je ovih nekih 10.000 registrovanih slučajeva usled COVID-19, ali pošto je višak smrti
na nivou od preko 30.000 kada se posmatra pandemijski period, to upućuje da postoji indirektan uticaj. Upravo zbog nemogućnosti realizacije redovne zdravstvene zaštite, primarne dijagnostike, imamo situaciju koja je dovela do ovakvog stanja. Ovde bi otvorio još jedno pitanje, a to je pitanje popisa stanovništva koji je trebalo da bude održan tokom ove godine, pomeren je za narednu godinu. Biće interesantno, u stručnoj javnosti se o tome već razgovara, na koji način će statističari da skeniraju i snime ovako snažan uticaj pandemije na nivo smrtnosti u Republici Srbiji, da li će uvesti neke faktore koji će eventualno normalizovati ove podatke. I već se pojavljuju prve teorije u stručnoj javnosti koje kažu da iako bi se ta normalizacija sprovela, ostaje pitanje da li bi tako formirane tablice smrtnosti i dalje bile konzervativne, odnosno pretpostavlja se da je ova isforsirana, rekao bih, segmentacija usled pandemije dovela do toga da ćemo možda u narednom periodu imati nešto nižu smrtnost, čemu se svi nadamo. Neka prva iskustva iz sveta kao početni odgovor i opet u geografijama, odnosno zemljama koje su možda bile najsnažnije pogođene ili su bile među prvim pogođenim. U dalekoj Aziji pojavili su se primeri gde su osiguravajuće kuće dozvoljavale isplatu dela osigurane sume ukoliko su korisnici, odnosno osiguranici, imali PCR pozitivne testove. U Kini su se javili primjeri uvođenja posebnog tarifnog stava za zaposlene u zdravstvu. U zemljama kao što su Španija i Italija, koje su pretrpele velike gubitke, pojavili su se kolektivna osiguranja za zaposlene u zdravstvu, kolektivno osiguranja za zaposlene u tržnim centrima i radnjama. Sa druge strane, u Sjedinjenim Američkim Državama prvi proizvodi dopunskih osiguranja uz osiguranje života koji su bili fokusirani na mentalne bolesti. Možda je to upravo jedan od primjera kako će se kretati životna osiguranja, odnosno dopunska osiguranja uz životna osiguranja u narednom periodu. Ovo bi bio neki samari uticaja na životno osiguranje, dakle, ozbiljan rast odštetnih zahteva, ranjivi proizvodi, pre svega oni u domenu banko osiguranja, odnosno kolektivnih osiguranja koji se tradicionalno nude starijoj populaciji bez strogih procedura, bez zdravstvenih upitnika, bez zdravstvenih pregleda i naravno rastu u prekidima osiguranja. Što se tiče nekog odgovora osiguravajućih kuća na ovaj kontekst, imamo praktično nekoliko pravaca razmišljanja, to je eventualan korektiv u prijemu osiguranje, zatim pažljivije odmeravanje i upravljanje rizicima i sama automatizacija. Automatizacija je nešto kasnije i kratak osvrt na kretanja na finansijskom tržištu. Verujem da svi ovde dolazite iz finansijske industrije, odnosno finansijskih institucija i da nema velikih nejasnoća, odnosno da je svima jasan snažan uticaj niskih kamatnih stopa i rasta stopa inflacije na poslovanje, odnosno na životna osiguranja. Trenutno smo pod snažnim inflatornim pritiskom koji je najverovatnije uvezen. Očekivanja su da će isti da se normalizuju u narednoj godini i to očekujemo svi. I kontekst sam po sebi je vrlo izazovan i mislim da je svima jasno da nije ni malo jednostavno, ali lajferi ne bi bili lajferi da ne pronađu neki način kako će da se bore sa celom situacijom. I prvi odgovori idu u pravcu uvođenja, odnosno povećanja udela proizvoda životnih osiguranja bez doživljenja u pravcu riziku proizvoda. Očekuje se još snažniji rast, odnosno pritisak, odnosno zahtev za proizvodima koji su bazirani na investicionim jedinicama, takozvanim unit link proizvodima i verujem da je budućnost u stavljanju fokusa na dopunska osiguranja i možda baš u onim elementima koji se tiču mentalnog zdravlja, što se javlja kao posljedica pandemije COVID-19. Dopunsko osiguranje upravo kao jedan od elemenata koji će praktično da omogući frekventniju komunikaciju i kontakt sa klijentom i na taj način održi neku povezanost klijenta sa osiguravajućom kućom. Sve ovo upućuje na potrebu da se uspostavi jedan novi prodajni koncept. Mi u Savo osiguranju verujemo da je to potreba i drago mi je da imam priliku da radim u osiguravajućem društvu koje je
među prvima, odnosno prvi u Srbiji implementirali mogućnost ugovaranja životnog osiguranja na daljinu. Deo ovog procesa je i videoidentifikacija koja je sertifikovana pred Narodnom bankom Srbije. Međutim, ceo ovaj kontekst i pandemije i otežanih uslova koji dolaze sa finansijskog tržišta su nas nekako naterali da razmislimo korak unapred. I verujemo da je put promjena pristupa u pravcu digitalizacije i ugovaranja životnog osiguranja na webu, bez obzira na činjenicu da pričamo o jednom od najkompleksnijih proizvoda u životnim osiguranjima. Eto, to bi bilo ukratko to. Ja sam se potrudio da budem malo brži. Hvala svima, verujem da smo otvorili neka pitanja.